Arimi ya Kahua kaunti-ini ya Murang'A mari na gitumi gia gukungwira thutha wa thothaiti cia kahua kwamukira kigiina gia ciringi mirioni mirongo inana kuma kuri bengi ya thi niguo guteithiriria hari kuongerera magetha undu umwe na kugacirithia urimi uyu. Thank you. Akiheana ceki ici kuri thothaiti mugwanja, gavana wa kaunti ino Kang'ata augite magetha ma kahua ni macokete thi na uguo kigiina giki ni giguteithiriria kwambatiria magetha na kugathika mashini njeru ithei-ini cia kahua. Arimi ya Murang'A various items na niguo bwana. Miaka ya hau kabere kaunti ya Murang'A iragethaga kahua metric tons 600,000 oro mwaka, no riu magetha maya macokete thi nginyagia metric tons 200,000 na kuringana na minista wa urimi kaunti-ini ino Kiringai Kamau kugerera kigiina giki magetha ni mekuongerereka. Tumia hiyo iko paupa ndio ni one of the ni mradi moja tunasaidia nayo. Kuna ingine ya renewing the infrastructure ya factory ndio waanze sasa kutengeneza tiling ya pahali wanaweka kahawa. Ihinda-ini riu thirikari ya kaunti ya Murang'A ni thiete na mbere na mubango wa kugacirithia kahua kuria thothaiti imwe ciambiririe gwithira kahua na gukendia guku bururi-ini na riu maronete gutigira ithei ciothe ni ciiyukia ikinya riri. Production sahi on average iko chini sana, chini ya kilo 2 per tree, but then we want to move hiyo kahawa itoke kilo 2 ielekee kilo 5 hadi 10. So our target is to reach 10 kilos per tree kwa kahawa. Na upande wa efficiency ya factory pia tunafanya modernization ili tuweze kuwanunulia ecopulpers ambazo zinatumia maji chache na pia ivunjavunji zile beans za kahawa. Hindi ya mihang'o ino nduthi 34 ni iheanitwo kuri maabitha urimi niguo kumateithiriria gucera arimi guothe kaunti-ini ino. Murugamiri wa rũhonge rwa urimi na grip John Waihenya akiuga oro wadi ni kwamukira nduthi imwe. Tupatia vikundi 100 ya kahawa checks na tumewapatia pia pesa za modernization ya factories, so a total of around 79 million tumeenda kwa wakulima siku ya leo. Thothaiti iria ciamukirite kigiina giki ni Rushu Gacarage, Kangunu, Kamacharia, Thangani, Karurumo, Kangiri na Kanganda, othe kiamukira ciringi mirioni 7.5. Katika hii mradi wakati wa modernization pia tumetenga pesa za kuinstall security systems huko ndani ya kahawa, ambapo CCTV zitawekwa zaidi ya 20 kila factory ili ziweze kumonitor hiyo mambo ya theft ya kahawa. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo inana wa Kiarie.